पाउसेदी युम्फम ओइबा मरुइबा पाउ खराब दे तौजरी लौमीसना आहार फंगनबा होनबदा अवाबा ओइरे ब्लैक त लैनरे मणिपुर लैकाक लौमीसिंग द आहार वातन फंगनखनि आइकिबा लैरबसु लौमीसना आहार फंगनबा होनबदा अवाबा कया मायुनरे लौ संगम मम उबदा यामद्रबदा आहार बेग अमा हेना चंगे आहार बेग अमा फंगनबगी दबक तोकल लौनबा होनबदा नोंमा चंगे मदुगी मतुंग अमुक आहार लौदरबा क्यू लेपदा नमित चुप्पा अमा चंगे क्यू लेपनबा अमदी आहार फंगनबा होनबदा एसओपी गी गाइडलाइन ngaktabagi khudong chaba kyasu leiri aina thawal district ki sangai yumpham da leiba social backward people development organization ki secretary na thadorakba cherol mana phangdorakle asigamba khudong chadaba si mayuk na bangam da lomi kiana black tamamal hena har leinare khungang da leiba mioi singi maru oiba sinbhamdi lau singubane layang na har marang kaina phangan khani harbasu lomi sing da di phangbangam dre district agriculture officer dagi har bag amal launa ba khoda ba thengnari ba khudong chadaba singa se layang na miyang changbi pham thogi policy amma putok pitun lomi sing da har marang kaina amadi line phangana na khona bi haire district khara dana har marang kaina phangbagi paulai aduga khara dana har phangdabagi wakal lakliba asigi matang da so layang na matam sana yang sin bi haina serolas na makhata na pongdorakle atop editorial gi kalam amada trend jawselaka dore alp gi mafung phaba guideline semause Manipur ki miyam na sahi kaya ki mamang dagi yelho missing bo kanchana balam da masida interland permit system sanhalu aiduna akan bakhongjang changsinduna lakraba matong thajidaba kumsing lisingani taraga mapanda India ki president Manipur da interland permit ILP chanaragani aina lauk thoki ba matong sahi se ki December 13 da gazette notification thoktuna sanhan ba haukre masigi matong Manipur da sanglakba atopa state singi miyosin department pi bagi thabak sathaduna lakle Sarga sida miwi ka sasinaba permit bai dun sangchilakpa amadi lona sangchinaba honarba kya phagat kebasu laihre masina khangauba khara phawbagi wani khangauda miwi kya sangchilamba yabagi othokpasu lai COVID-19 license thelan thengnarabasu asigumba kaya su section yang chanbagi tangai fadaba lai Manipur da saneriba ILP asi Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 edomak chanarabra karamna native people sing define tawribano abasi mayak iseng sengdabagum tawre Manipur gi miyam nadi kumsing Lising am gasa pa yakin matoida Bezier oidun native people masak hangdok pa pamle Bezier le thok tana karamna native peoples masak lep ko dori puno aibasisu aruba moire ILP sanare harbasu manung di yo hobugum tawri Manipur ILP sanare haida lau thoki ba matong Laingar lam laiba jonba thingduna lake adumar mak chaliba tha asigi tare to Manipur lega ki deputy secretary Revenue na thok border amara lam laiba jonba da thamlamba aduk lau thokre lam laiba jonba kamar ilaina semlaba rule singa do kadai pa ngang na chapangam kadori bage habasu wang amoire Hauzik rail line impal jawrakadore Tamenglong district pauba train jawrakibagi pau miam na tanakre atin pa matam khara gi manung da train jawraktuna bitok kya line na sanglak pa yabagi uthok pa lairagane India gi mioi million 1.2 asina Manipur da thomjelak pa tarapde mioi lak kuntra rom da leiba lam da masigi yellow mi singa si kari phium da lairakani habasi khanbada akiba phaunare Train jarok dringe da chapchana ILP gi guideline semduna chanhan ba mathau tai amadi pari leina ba official sina sulam majida poxial sina tabak tawagi tangai fadaba lai amarom da Manipur da mito ki issue la ke basi matam changlakle all Manipur student union na foreigner sing check tawna na bataksin da khongjan ge sangchin ke basu laikre India ge atopa state sing ta gi mi changchilak pa asigumba atopa lebak sing da gi mitop changchilak pa gi problem asisu laina lobo chumloi asu su jumthang gari balebak Myanmar da gi mi ke changchilak pa gi issue ke laire Manipur gi singi lamda mi masing ka hena jam khalak pagi isu su lai rebane komja lising ani tara ka mathoi gi census report ta abnormal oina missing hengat pagi maung ama thengna ki ba aduna kudam oira bane Myanmar rom da gi mitop jang chelak pa kya asing asi phau thing bangam da ba mu oire masigi baroi pa maram de ngamkhai gi taina ba leiba ngamkhai wang ba da leiriba mioi sing as state asigi ngamkhai manung da leiriba mioi sing asiga nak na ba mari leina ba asine lona changlak ki ba mioi sing adu mari matani ain lo sinduna thamba asina masa khangdok pa da khudong sande Asigama thong asi India gi atopa state tagi mitop sangchelak pa asida gi hena kudung tingai oi masina lamdam masigi demography da chauna akai be per payai mara masina chapchaba regulation amagi makhada ILP chanhanse asiba am leiramle where huran ba anei fare ngasi angan bada nupa amasinun leiramle press phangba pauda asi baksang ado mayang phal police station ki manung chanba Jawar Salam aibong makhong da thengna ki bane Laikirabami adu khela khong khongmandagi MD Ibadur Rahman sahi tara ka taret apapa MD Tamizur Rahman kawe mangma tau karam na siram leibano aiba khang bangam dre police na case amala khotuna thijin ba aukre amarom da ngasi nongai matung pung arirom tabada Lampel police station ki team amana Lampel patalaiba Bharat Sanchar Nigam Limited BSNL office ki godown dagi
ꯋꯥꯌꯔ ꯍꯨꯔꯥꯟꯒꯦ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝꯁꯨꯡ ꯖꯥꯜꯁ ꯆꯍꯤ 19 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯥꯏꯗꯨꯔ ꯔꯍꯃꯥꯟ, ꯎꯔꯨꯞ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯃꯦꯝ ꯑꯃꯤꯔ ꯈꯥꯟ ꯆꯍꯤ 10 ꯑꯄꯣꯛꯄ W ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯍꯩ ꯁꯪꯒꯥꯌꯨꯝꯐꯝ ꯃꯥꯏꯔꯦꯟꯈꯨꯜ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯦꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯍꯪ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯨꯔꯥꯟꯂꯛꯄ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯞꯇꯥ ꯋꯥꯔ ꯁꯤꯃꯤꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯁꯦꯐꯄꯨꯔ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯃꯨꯔꯁꯤꯗꯥꯕꯥꯗꯇꯒꯤ ꯑꯣꯖꯤꯠ SK ꯆꯍꯤ 35 ꯁꯨꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯒꯣꯗꯥꯎꯟꯗ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯒꯁꯨ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤ꯫ ꯒꯣꯗꯥꯎꯟ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯁꯅꯥꯀꯩꯊꯦꯜ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯄꯥꯜꯗꯒꯤ ꯊꯣꯡꯉꯥꯝ ꯐꯥꯜꯒꯨꯅꯤ ꯆꯍꯤ 12 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯗꯦꯕꯦꯟ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯕꯣꯁꯦꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯅꯤ꯫ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ Education haibasi jati amagi tunggi lebak leppada yamna maru oiba amadi jati amagi jumbini haina Manipur Leingakki Education Minister S Rajan Singna phangdokre. Ngasi babu parada leiba Board of Secondary Education Manipur Bosemgi makhada pangthokpa High School Living Certificate Examination 2021 Class 12 gi fal lauthopki thoromda athoiba mithunglen oina saruk yaraduna wafam asi phangdokibane. Minister makha taraduna jati asigi tunggi afab mirot amakidam afab mahiroi puthokpa haibase yamnamak tangai fade certificate parabasu isana khang haitrabadi matugi kanaba leiroi. COVID-19 pandemic asina maram orga India gi oina amadi state asida su Bosemgi makhada lawba metric parikhya council gi makhada lawba 12 gi parikhya amade CBSA gi makhada pangthokpa tongan ba exam sing gi phal lengakna yamna kupna khanaraba matungda exam pangthoktana promotion pinada bu warip asi lawkhibane. Englishing ani kungi March tagi COVID virus asi state asida su laktuna school college amasung university da bhai tamlipa bhairoi sing laik thamba phangkide. Aduba sahi asigi loiramdaida COVID ki phibam khara phagalaktuna tha ani ahum khak bhai tamba phangke. Matamadu bhairoi sing bhai masin tambidun exam thabagi khudongjabu phangke. Aduba COVID-19 ki phibam amuk losilapodagi bhai tamba phangkide. Masina bhairoi sing ki career mangtana ba exam pangthoktra promotion pinada ba warep lawtuna promotion pibane. Aduba lairak laisu aiba bhairoi sing ki parents sing nadi Pendapa gyat leramba jai madu punamak pendapik asi ki yanglaka punna penthok minerasi haibu wafam su thamke. High school amasung higher secondary gi thakta pangthok examination gi position holder singta mana piba ki khodok chabadi phangre. Masigi damakta su yamna nuai taba phawe promotion piraba bhairoi singna makhoina fangliba phak sing adu da kari kumba pen taba phawrabadi COVID license asi gi phibam khara pagal aglaba matung board natragana council gi makada che thadun akanaba exam pangthok na fangliba bak aduga sangdamnaba yabagi khodok chabu su pigani haike. Bosemgi makhada promotion pikraba SSLC examination 2021 da punna mahiroi lising nifuga taret chani sukna nipane. First division da mahiroi lising kun ganithoi chahum kulhumdoi. Second division da mahiroi lising kun mathoi sukna humbudra mapan amasong. Third division da lising ahum charipan sukna tarukne. Pas tawagi sangasi chada samane. Makatarakpa atopa pau amatana. Si Minister N Biren amade BJP ki President Sarda Devi ngasi Delhi pa pangthokre. Govindas Kondok jam athubu matam da BJP da yauduna mikhal thengna gadore. BJP gi center ga lusing basing ka Delhi lakna ba khangalak padage Manipur ki Minister N Biren amadi BJP Manipur Pradesh ki President S Sarda Devi ngasi tu nungthil pung 1 minute tararom taba matam da Indigo flight da Delhi gi dabak Imphal thadokre. Minister gi Delhi khongsat asida atai BJP ki MLA amadi minister amataloina khide. Pause asina phangba pau gi matung enadi MPCC Manipur Pradesh Congress Committee ki President orambadagi toklaba Govindas Kontok jamnam haki rajniti gi tunggi poram yanglakpadagi BJP da sanglaknabak honarakibane. Govindas Kontok jamna MPCC ki President oiringi amadi President oiba toklaba matungda BJP ki center ki lusing bakharaga pau phaunaduna amadi unaduna BJP da sanglaknabagi lambi yatke. Loinana BJP ki center ki lusing basina Govindas BJP da sanglakpa yabagi ingit pirakpadagi MPCC ki President oiba tokpada natana Congress ki primary member sabta su tok laga MLA phamda ki thona line resign tawba ki phiri basi lawkhibani aire. Pausin hai ngasi nomani ni ki mamangda Govindas Konthok jamna Delhi da satuna BJP ki National President JP Nadda amade atei lusing bakra su unaduna wari sana ke maduda mak BJP da join tawba yabagi ayab asi pirakpadage ngasi se Minister N Biren amadi party ki President Sarda Devi punna Delhi da kauksin khibane. Delhi Yoruba matung da Minister N Biren party ki President Sarda Devi Govindas Konthok jam amadi BJP ki center ki lusing basing punna phamina duna wari chana duna BJP Manipur Pradesh ki tungi phibam phagadan bada jumpham oraga Govindas Konthok jam BJP da jahun nabagi phire pasi lawga doribani aire.
पावसिना हाई गोविंदास कोंथौजम बीजेपी दा यावरब मतुंग दे इकुई कुइतना कांग्रेस की MLA ani habadi thangmaibu kendra की MLA joy kisan amade 46 cycle SD की MLA yangthong haukipsu BJP da changlak pa yabagi thajaba yamna nakna leire hariba MLA asisu mangjuna BJP की center की losing basing pau phau na balai khre haire hariba MLA ani asisu mangjuna BJP की center की losing basing pau phau na balai khre haire Manipur da राजनीति की होंगलक लिबा संगलोट असिदा गोविंदास कोंथौजम ना MLA famda की रिजाइन तौरगा BJP da jagu dorba asina Manipur da BJP maru mara tanar bukhona bada natana BJP da lusing balega amal lehna bukhona bada asoba tawdang lawdun lakliba se minister N Biren da akai bo oiroi hare BJP के सेंटर लुसिंग बसिन से मिनिस्टर N Biren सही मरी खरा हेलक पदा BJP लेगा मनुंग द मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर की मपुंग फाना फागलकबा बन ब्लॉकेट लहनदबा सिंगथम अनि के मरक्ता नुंगसिनबगी असेट पमरी थंपंग हमलकबा मणिपुर असेंबली केंद्र अहुम द पांगथोकी बसरक की मिखल द BJP ने चाउर माई पाखिबा अमदे राज्य सभा अमद लोक सभा MP मिखल द BJP ने माई पाकलखिबा असिंगब के हसिंग थानिंग ओइरबसिंग असे येंगलगा से मिनिस्टर बिरेन बो सेंटर की लुसिंग बसिन असेट प थाजबा लई हाइरे राजनीति नैनब कांगबु की मतुंग इनदी हाउस ओरक्लिप मणिपुर की राजनीति की अवनब असिन मथंगी असेंबली इलेक्शन द था तरिक मक्तंगारक्लबा असिदा BJP ने लुसिंग बसुंगसिन बलाइंगा असिदा आइना सिंगना कॉलेज लेगा ओइबगी चनबी कांगलोन अदुगांगना सनहगदब तारबदी BJP दे हेना कुदोंग चदब खरा मेउनरप याय हौजिक ओरिबा फिल्म असिदा कांग्रेस तगी गोविंदास कोंथौजिप जाउन कांग्रेस MLA ani आनबोइन BJP दे चांगलक कदौरिबा असिदा सेंटर की लुसिंग बसिंगी अनिंग अपाम मतुगिना गोविंदास कोंथौजिप अमदी अतोपा कांग्रेस तगी संगलक MLA amada मिनिस्टर फम हाना लांथोकलब जाय हाइना मत पीरी अदुबो कांग्रेस द संगलक पसिंगदा मिनिस्टर फम लांथोकलगा हाना मिनिस्टर फम फंगदुन लेरिबा BJP की MLA सिंगी मरक्तगी पेंदबगी इहोक अमदी लाकप याबगी मरम चाउना लई ओइरकदौरबा फिल्म सिंग असे सेंटर की लुसिंग बसिंगना फाजिन पुनसिनबा अमदी थेमजेन बंगमलगदे BJP na khwaidagi hena mai pakpu oiduna mathangi assembly mikal dasu BJP na chawra mai paktra BJP lengak lakpa yabagi oithokpa lei punamak BJP ki center ki lusing basing aising bada leire aina mat pinare rajniti nai nabasing na piba mat ki matungi nadi haujik oriba phibam asidadi se minister N Biren dadi thoidokna akai ba leiroi mathangi election phawbudadi se minister N Biren ki lusing makhada adumak leiki gane ado mathangi election pangthokloba matungda BJP na lengak sembang ambagi tancha laklaba matamda लीडरशिप हाइबदी से मिनिस्टर फंगी मतंग ददी अहोंग अमदि लाकप याबगी थाजबा यामना नकना लई हाइना मत पिनरे टाटा ड्रग द पुसिलक यामलब WY टेबलेट के इम्फाल पुलिस न फागटख्रे इम्फाल दगी दिमापुर रोम द ड्रग पुसिनदब गाड़ी खरा इम्फाल मनुंग द चथोक चसिन तौरे हाइबगी सबसाबा पाव अमा फंगबदगी ngara nungthil pung ahom minute tara rom taba matamda इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की SP डॉक्टर S इबुम चाकिमी मखदा इम्फाल पुलिस स्टेशन के SDPO Bidyavati Thingmaijam की लुसिंग मखादा इम्फाल पुलिस स्टेशन की OC इंस्पेक्टर L इंगोसा यावो पुलिस टीम अमन इम्फाल के निदाइपन जुदेक गवर्नर ममांग द चाका तरा पानबा टाटा ट्रक अम फागत पंगमले ड्रग सिंग अदु दिमापुर द पुनद बखोनरमबनी हाइरे पुलिस तगी फंगबा पाउगी मतुंग इनदी फागलब टाटा ट्रक असि रजिस्ट्रेशन नंबर MN01 9985 ने टाटा ट्रक असि द पुलिस टीम अदुना थीबा हुंबकी थबक चथबा मतमदा प्लास्टिक पैकेट खरा WY टेबलेट नि सिंगनबा ड्रग मखल असि टाटा ट्रक असि की मदक थंगबा ड्राइवर केबिन की सरुक तगी फंगबंगम के लोइनना WY टेबलेट मासिंग लिसिंग यंखै फंगबंगम के WY टेबलेट सिंग असि लिसिंग तरा तरा थोकना पैकेट मखा हाबलंबने WY टेबलेट सिंग असि का लोइनना टाटा ट्रक अदुगे ड्राइवर अमसुंग सेकंड ड्राइवर सु फगतबंगम के फगदबा ड्राइवर अदुगी ममिंग MB हसन चाइनी फुगा तरुक अपोप लैकेदबा MB इस्लामुद्दीन सोरा मनिंग लेकाय इरिंग बंदगिने अतोपा सेकंड ड्राइवर अदुना MD नूरा सलाम सही कोलमदे अपोपा MD अब्दुल सलाम सोरा मनिंग लेकाय दगिने मखोय अनि की मदकता NDNPS 1985 की मखादा केस अमर रजिस्टर तौरे मखादा थेजिन उमजन बकी थबक चथबा औखरे आइरे रोहिणी न कुंबी की पॉजिटिव परब जुमथोंग कुठरा मगा दंगा केजी अमबम फंगनख्रे कुंबी 1 नंबर 6 की मनुंग दलेबा COVID-19 लाचन नंबर ओइदुना पॉजिटिव ओरिबा युमथोंग कुठरा मगा द कुंबी 1 नंबर 1 द काउंसिलर की इंटेंडिंग एंड कैंडिडेट वहेंगब ओंबी रोहिणीना कुंबी आइडियल जुट ऑर्गेनाइजेशन की थोंबिसिंग खुसमदर गासी युमथोंग अमम द nga केजी अमम फंगनख्रे COVID-19 पॉजिटिव ओइबदगी जुमदगी मपान थोकपा याददुना कंटेनमेंट जोन मनुंग दलेरिबा इमुंग सिंगे अवाबा अमदे खुदोंग चादबा कया उबदगी जुमथोंग कुठरा मगा द nga केजी अमम असि फंगनबगी थबक चथबने माखातानसु COVID-19 लाइचन पॉजिटिव ओरबा वार्ड असि दलेरिबा इमुंग सिंगदसु पांगबा याबा मतेंग माखाताना फांगनी हैना रोहिणी टीवी न फंगदोके ड्यूटी द सोकलबा BDF पर्सन अनि की लेंगनाबा सेल की तेंबांग पिखरे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट BDF वेलफेयर एसोसिएशन द ड्यूटी मनुंग द असोक अपन यावरक्तुना
Hauzik hospital laying dun leiriba BDF person anida selgi tengbang pikre selgi tengbang pikre ba BDF person adude hauzik si hospital laying dun leiriba SSC kan mitai government polytechnic da posting taba amadi rims da laying dun leiriba city police station da posting taba S bobo singne laying dun leiriba BDF person ani asida sel oina pun lupa lising ni puga manga Impal West District SP oriba Dr. S Ipomsa ki mede makada Impal West District BDF Welfare Association District Welfare Fund dage mateng pikibane ani Impal West District BDF Welfare Association ki President MD Riaz Khan of Fresh da thadorakpa cherol asina aire cherol asina hai BDF sing da thengnariba duty ki khotong chadaba kaya da lengak na miang changbiyo loina da COVID ki laina laisat marak da frontline warrior am oina mathau tawriba BDF sing da COVID incentive na dragana honorim oina apina na bamari leidaba singge pongningsu singchalagle Marakasida ngasi dagi form thajinba yaragane Bisnupur district ki oina sub minister COVID-19 affected livelihood support scheme mensilaba form ga loina na darkar oiba che sangsing ngasi dagi hona DC office ta pisilakpa yaragani aina DC Krishna Kumar na thokpa notice amana khangalagle notice ajna ai scheme asigi makada tongan tongan ba sinpham aibade street vendor women vendor public transport drivers auto rickshaw cycle rickshaw Tata Magic winger bus aduga School van drivers in Hasidaki Auraga Matang Habade, August Tariki Nutil Pumari Pau Kiman the Bisilana Panotis the Pale. Are with the contents in Asigimar Paukara Asipa Pautam Zariba, Manipolocal News YouTube channel, Amadi Facebook page, Asedagi. Yang Biri Popunama Patagasari, send a lesson at Dom the Kanarabadi. Subscribe to we subscribe to Biramolina, like and share to Vasuka, we can Pnamapo, Amukana Tagasari.